O niguo maundu matinda barabara-ini nyingi cia mucii munene wa Nairobi, atwarithia bodaboda magaikio ngono ni maabitha borithi birigiceni-ini iria yambĩrĩirie mathaa-inĩ ma rũcinĩ. No kĩrĩa kĩrarakĩte atwarithia bodaboda nĩ atĩ matimenyithĩtio gĩtũmi kĩao gĩa gũikio ngono, kuona nĩ mathingatithĩtie mawatho mothe marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari makĩria megiĩ kũrĩa mabatiĩ gũkuĩra andũ. Mimi nimeshangaa sana, picha zinatumwa ambapo polisi wanapiga watu, wanaumiza pale kwa Uhuru Highway, wanashika vijana. Wewe unatoka Westlands unapeleka mtu airport, unapigwa kama mwizi. Hili ni jambo la kukadhabisha sana. Unakutana na more than 20 policemen. Wanakupiga, wengine wanashika, wanainua pikipiki, unashukua na pikipiki yako. Mũikarĩri gĩtĩ wa atwarithia bodaboda ugĩte gĩtũmi kĩnene kĩao gĩa gũkorwo makĩhahithio nĩ ngucanio ĩrĩa ĩrĩho gatagatĩ ka maabitha borithi na kanjũ ya mucii munene wa Nairobi. Kuna ukatel hapa. Ukishikwa pikipiki yako the minimum unaweza toa nayo ni shilingi 3,000. Sasa wanapigania pikipiki itaenda Central, wale wa Central wakule, ama pikipiki itaenda City Hall, wale wa City Hall wakule. Sasa hizi marangles waende wasote huko, kama ni corruption wasote huko hizo marangles zao, sisi watuambie tufanye kazi zetu. Kama wanataka kukula pesa, wenyewe wakae chini wapange, haya hizi pikipiki hata kwa tunapeleka Central ama hata kwa tunapeleka City Hall, tutaziweka hapa katikati ya barabara, wale wa City Hall wakule pesa yao hapa na wale wa Central wakulie hapa zao, na waende waache kusumbua vijana. Ni magĩkaire thirikari ya kĩbũrũri-inĩ ya kaunti kũingĩrĩra thĩna ũyũ, kuona mbeũ njĩthĩ aingĩ makoragwo mehokete ũkui ũyũ nĩguo kwĩmathĩra ũboco wa o mũthenya. Serikali tunataka tuheshimiane, hawa ni vijana ambao wanajitafutia kazi, iliwashinda kutupatia, kwa maana kama mungekuwa na kazi sisi hatungekuwa kwa bodaboda, ama ungefanya? Hatungefanya. Kazi ilishindwa serikali kutupatia, tukaamua kujiandika sisi wenyewe. So tafadhali mtuheshimu na sisi tuheshimu na tufanye kazi kwa amani. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na abitha munene ceceni-inĩ ya borithi ya Central nĩrĩgũthĩrĩhiga thutha wake kuga ndekũrania na ithuĩ ũndũ wothe wĩgiĩ birigiceni ĩno, ona gũtuĩka makĩria ya nduthi 100 rĩmwe ikomete ceceni-inĩ ĩno ya borithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngugi wa Gatua.